I hybrid Defilia Karnayor ibadang Katway Snem Karta, ide iway na pedeng jong kinong isim pentang iban yakun haga grand finale jong ka Ribhoy Idol Season 2. Ka Ribhoy Idol Season 2. Ban ketiu ya kasap ki kun samla. Kani gerensan na kabenta ki kun ka them Ribhoy. Ide inong isim pentang iba kena tam haga ne kajing koberwai ha them Ribhoy na pedeng jong kiweipat kibalawan ban isim pentang haga ne gerensan Ribhoy Idol. Ide kun jong ba kraw borlang khar kongor ba dikong lari da shisha Karnayor kibasyong basa hak shenong deuli homsning. Ide filia Karnayor ide ibadang pole haga kelas 7 Haneru Memorial Higher Secondary School umsning. Kene kejing koprwai marwai hatem Ribhoy kede kebon sepenlong haga santri ubanail ber arjar arpuar hamadan paham sim nongpo keban sedang ndo kepor shibeje no paisengi. Ngai kublai pi baro ka kerteng jong adi Defilia Karnayor ngadon Katway Snem Karta ngasyong asa halum nong rumdoli usning bat ngade iwe na ki finalist jong ka Ribhoy Idol Season 2 kabanlong haka santarik ubenai match arajar arpuan te kumta nga kerpat ipi ki patba ba pinwan saki dalaki jong ki khmat yang ane ka final jong ka Ribhoy Idol Season 2 kublai shibun Ka Ribhoy Idol Season 2. Ban ketiu ya kasap ki kun samla. Kani gerensan na kabenta ki kun ka them Ribhoy.